Kapok West Center Hill District am late niki surok ki waya pun surok Assam ke supply company ke Heatway di tengah Saksniang kan ke Kanduli Tapaskan Blok ini late surok am pun buat usaha kami di entry exit point nen senam lah tak kata di ke nadom nen senam am ke pandemik am ke lockdown ke jadi lagi surok am buat kami di entry exit point idau tu di entry exit point di bagi guru yuk miki yuk lai di cekui kita juga yuk pun di aktivitas itu tu di nong trong senong ya ki mar rep yang ki layau lai hat apa di yang itu ki senong tu ki buat mankam kita ki entry exit point yuk pun ki workshop ngembak airport ki ngembak ki railway kamu ke kohati dan ke Telsa ke orang kamte kamu dam yo klam ki tang mentor hi man gasngi ti kini ki chnong ki thau la pun alert ki la yo MK hak supported tegi number yang ki cases 2M itu ki yang hat yang itu ki state ki district di Mahasau dan ke West Karbi Anglong iten pol kami ke decision ke district level katkan motivi yakni ke nakaliang yang ke serkar dia lah kita ki movement interstate movement yang ki buru nakui ke state mu khangki ki state bok bila bijong ki protokol itu kami yo pok mukhiau NCC mandawan fi pok stadium i hab register fi online hab produce fi yakni ke vaccination status yang ki ke jokopor pudak pu kemi kini inject hab yo ki ke negative PCR report pok sopra kita ikut emang kita hari ini ki basic kinetic entry exit point hab ki yakini ki sampel yang ki kadang kita dapat ki advice yang isolate ki kat pu yo ektes support yang ki